Tubwirwa ko intambara y'isi ya kabiri yari intambara yari ihuje ikibi n'icyiza. Ikibi ndavuga Hitireri n'abambari be bicaga abantu b'inzirakarengane, Abayahudi n'abandi yari yaribasiye. Icyiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa bahagurukiye kurwanya icyo kibi cyari kibasiye isi muri rusange, kandi byarangiye bigaragara ko icyiza gitsinze ikibi. Uko niko ibitabo byinshi bivuga iyi ntambara y'isi ya kabiri, ni nako abantu benshi babyize mu mateka. Benito Mussolini, umwambari wa Hitler ukomeye cyane, umwami wa fascisme mu Butaliyani, yari afitanye umubano udasanzwe na Kiliziya Gatolika, Vatican. Abanazi bakomeye bagiyeho igihe bari batsinzwe intambara y'isi ya kabiri. Ese ko bari bafite abanzi bakomeye babaciye mu myanya y'intoki gute? Urakaza neza muri Beam Entertainment. Aha ntituvuga ibisanzwe, tugaragaza ibihishwe inyuma y'imboni z'abantu. Niba utinya ukuri, wenda si ahantu hawe. Ariko niba witeguye, reka twinjire mu mabanga. Twese twize ko intambara ya kabiri y'isi yahuzaga ikibi n'icyiza. Ariko inyuma ya byose uzi, na Kiliziya Gatolika yari irimo gukina umukino wayo. Vatican ntiyasengeraga amahoro gusa, yarimo ihishahisha zahabu z'abanazi kandi inabakingira ikibaba. Ibi bitabo by'amateka byarabisimbutse, ariko hano turabifite. Amaraporo y'ibanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko miliyoni 350 z'amadolari ya Amerika ya zahabu z'abanazi yacishijwe muri banki z'i Vatikani. Ayo mafaranga yarengeye he? Banki za Vatican nizo zakuye umwanda ku mafaranga y'abanazi, aho abanyamerika batari kugera cyangwa se kwinjirira byoroshye. Ubutagatifu bwabaye agatambaro kadasanzwe mu gupfukiranya amabanga. Reka tuvuge kuri Latrines cyangwa se inzira z'imbeba. Izi nzira zitiriwe imbeba ni iziki? Ni izahe? Nyuma y'uko Ubudage butsinzwe, abayobozi b'abanazi ntibigize bicwa, ahubwo barahunze. Bacicishijwe na Vatican muri izi nzira ziswe iz'imbeba cyangwa se Latrines. Aho rero muri Latrines niho abanazi benshi bakomeye baciye muri iyi ntambara y'isi bayihunga. Bamwe mu banazi bakomeye bakoresheje izi nzira za Latrines barimo Adolf Eichmann, uyu yahungiye muri Argentine. Klaus Barbie wari wariswe Bachelor of Rio cyangwa se umubazi w'Rio, we yahungiye muri Bolivia. Ibikomerezwa byinshi by'abanazi byahawe amapasiporo yasimyeho n'abapadiri. Ibyo byose byakorwaga mu mayeri akomeye n'idini. Ntiwavuga rero uburyo bwakoreshejwe hahungishwa abanazi ngo wibagirwe Operation Paperclips. Umwanzi w'Ubudage ukomeye mu ntambara ya kabiri y'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo zirobeye amafi muri icyo gihe. Iyi Operation Paperclips ukaba wari umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeye wo guha akazi abascientifique b'abanazi. Ibirego by'ibyaha bakoze byose byarasibwe. Ubutabera bwabaye igitambo hitegurwa intambara y'ubutita. Abascientifique 1600 b'abanazi bahawe ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuvuge batanu muri bo bari bakomeye kurusha abandi. Tuvuge icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitiriye kuba cyo, ndetse n'ibyaha bashinjwaga zikabisiba. Uwa mbere ni Wernher von Braun, bamwise se w'ikoranabuhanga ryose ryo mu isanzure, Father of American Space Technology. Ibyasibwe kuri we nuko yahoze ari umwe mu bavuga rikijyana mu ishyaka ry'abanazi. Amaroketi yo mu bwoko bwa V2 yakozwe nawe akoresha abakozi ku gahato, anafira imbaga nyamwinshi. Uwa kabiri wamenya ni Kurt Brome. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nk'umushakashatsi mu buvuzi, ariko nawe ni byinshi cyane bamuhishemo. Uyu mugabo yari umuyobozi mukuru mu mushinga w'abanazi wo gukora amavirusi ndetse n'izindi ntwaro ziri biologike.
uyu wari umushinga wo gufata indwara runaka bakazongerera ubukana zikavamo intwaro zo kwica. Ariko ibyo byaha byose byarasibwe, ararindwa bikomeye cyane, akingiwe ikibaba n'igihugu cy'igihangange kandi cy'icyanzi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Hubertus Strughold, uyu yiswe se w'imiti, ariko mu by'ukuri yari afite aho ahuriye n'ubushakashatsi bwakorerwaga ku mfungwa zigapfurwa agashinyaguro, nka za mbeba zo muri labo bakoreraho ubushakashatsi bw'imiti ndetse n'inkingo. Ariko nyuma yaje kugirwa igitangaza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kane tuhasanga Arthur Rudolph, uyu yamenyekanye nk'umwenjeniyeri wa NASA Engineer. Iki ni ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe ubushakashatsi mu isanzure. Uyu mugabo rero akaba we yarahoze ahagarariye inganda z'Abanazi zakoraga amarockets, nawe abantu benshi bakaba barapfuye bari kumukorera ibitwaro bya kirimbuzi. Uyu mugabo rero nyuma yaje guhabwa ubwenegihugu bwa Amerika kugira ngo adafungwa. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Walter Seleiber, uyu yamenyekanye nk'umujyanama mu by'ubuvuzi, medical advisor. Nawe akaba umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu bushakashatsi bwakorerwaga ku bantu n'Abanazi. Ariko nawe yagizwe umwere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bumuha icyubahiro kidasanzwe. Vatican yo yakoze iki? Vatican yo yajyanye abari banduye kurusha abandi Washington itari gukozaho ibiganza. Abanyabyaha bari guhabwa ibihano bagiye kwiyubakira ubuzima bwabo muri Amerika y'Epfo. Ni ukubera iki gufasha Abanazi byari ngombwa? Kubera ko kuri Vatican communisme ntiyari igitekerezo cya politike gusa, ahubwo yari umwanzi ukomeye. Abanzi b'Abanazi bari bakomeje kwigarurira Uburayi bw'Uburasirazuba, babangamira ibikorwa bya Kiliziya Gatolika. Ni kubw'iyo mpamvu rero guhisha Abanazi bitari ubugambanyi, ahubwo wari umugambi wateguraga intambara y'ubutita. Ku rundi ruhande rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, Uburusiya ndetse n'Ubufaransa bose ayo makuru bari bayazi, ariko nabo bari bakeneye abascientifique b'Abanazi kugira ngo babafashe mu mabanga yabo. Niyo mpamvu bihanganiye amayeri yose Vatican yakoreshaga icyo gihe ihisha Abanazi. Ubutabera bwaratambwe buba igitambo kugira ngo ibihugu bikomere. Uyu munsi ni ibya mbere ku isi bifite ikoranabuhanga ritangaje, ariko inyuma y'amarido n'imbaraga z'Umunazi. Reka tujye mu mibare rero. Abanazi barenga 350,000 bose bacitse ubutabera. Abenshi bakoresheje inzira za Vatican zizwi nka Latrines. Zahabu n'ubutunzi bwibwa Abayahudi bwabaye umuhuza kugira ngo habeho Latrines, cyangwa se inzira z'imbeba zacishijwemo Abanazi bahunga. Icyo gihe inyuma y'amasengesho ya Vatican hari amabanga akomeye. Ikibazo nanone kitarasubizwa ni iki: ese Vatican yari iri gufasha impunzi koko? Hari inyandiko nyinshi zigaragaza ko hari ibyangombwa byari byarakorewe Abanazi n'abandi bafatanyaga nabo mu ntambara. Ubu rero si bwari ubufasha, ahubwo yari amayeri akomeye. Vatican ntiyareberaga intambara y'isi, ahubwo yakinaga umukino ukomeye yihisha inyuma y'ubutagatifu. Ubwami rero iyo buri mu kaga n'ukwera cyangwa ubutagatifu buragurishwa, ariko amahoro akaboneka. Iyo niyo mpamvu inyandiko za Vatican zigifunze na n'uyu munsi. Niba rero ukunda gucukumbura amabanga agiye atandukanye, kanda subscribe unatubwire muri comment.
kugira ngo dukomeze kubana muri ino si y'ubucukumbuzi umunsi ku wundi.